na siyam hasoman, pajupaw sehita bani acara pamalas uhur, bani channel YouTube YKB Bahasa Simalungun. Pay may bogehita hata ni Tuhan, martonggo mahita lobe, mangindo pambabayo ni tondoy na pasing. Martonggo mahita. Domayjon hanami Tuhan, sihol manangihon rosi maparimbagas kon hatamu. Asitondoy muma na mga jari hanami, jana mambubay hanami. Asilambin magudang hanami bagas haroso ni uhurmu, janay boto hanami magkargahon haganupan silayak-layakmu. Ibagas Jesus martonggo hanami hubamu. Amen. Nasyam hasoman, renungan batta sa daryon ibuat humbani buku Renungan Wasiat Kekal na marjudul Sedo Pilihan Uhurdo. Maronjolan bani hatani Tuhan na tersurat bani Markus sia ayat 12. Tapi sonahado tersurat pasal anak ni Jolmain. Ailang maningon buedo ia manaron. Anjaha maningon apason do ia. Epanggelis Markus padaskon hatani si boto surat pasal Jesus pakon Nabi Elias. Nini si boto surat Nabi na si Tong Aima Elias, sedo Jesus. Perikopon membahas pasal sonahado peran ni Jesus pakon Nabi Elias. Sonaha Elias bani surat Markus, Jesus marsitaronon apakon apason. Naibata manuru Elias pakon Jesus apakon Nabi naligan, tapi itulak do si dia. Anggo naibata ipatimbul do si dia. Langadong puang 5 sangga mangguluh jana marhorja itanohon nalang mga hapkon itulak. Piga-piga humbani si dia mga hapkon sitaronon apakon apason. Si dia na mga hapkon boratni iteoshon, borit niuhur, sobalan, loja, lungunan, janah lang marpangarapan. Tapi tetap do si dia jana lang soh marhorja halani hasittongan. Piga-piga panorang sangga manggulu ope si dia jana marhorja itanohon. Baru masyarakat mardingat bani pambahenan apa horja na madear na horjahon si dia. Piga-piga humbani si dia ibere do goran gabi puang 5. Piga-piga dalegan hasi pelang ibere goran, tapi idingat masyarakat Indo si dia marhite pambahenan apa horja na madear ni si dia. Si Sonaima nagabi refleksi hubata bahasa naibata patimbulhon Jolmain halani pambahenan apa horja na madear ni si dia bani tanohon sonay agi bani Jolma. Puang 5 ibagas hadirion ni sasahalak Jolma ay mahumbani aha na sihol si parayakon ni. Langdong sahalak puang 5 na sihol maparayak gabi sahalak puang 5. Gabi puang 5 atap makurjahon na madear sedo sa dapilihan ay. Sa sahalak Jolma, makurjahon na madear ay mahumbani uhur na sihol mapardiatehon hasoman Jolma apa haguluhan. Ase, horja na sihol mapardiatehon ni si dia ay manaroh humbani tang parbagas ni uhur. Singgan jayma renungan bata martonggo mahita. Terima kasih maabamu Tuhan, na duma mambuhali hanami marhitehon ni hatamu. Asilam biniboto hanami Tuhan, ahado natang si porlunan na maningon si parayakon nami. Tanda ni susianmu hanami, tanda ni juak-juakmu do hanami. Ase lambin parhuriham hanami Tuhan hulubian niarion. Ase tongtong goluh nami, gabi goluh na berdampak kubani haganupan Jolma. Terima kasih mabamu Tuhan,
ibagas Jesus Kristus martunggo hanami hubamu. Amen. Nasyam hasoman, sunay marinungan batta sa daryon, ulang lupa hita like, subscribe, diyan na bagihon hita hubani hasomanta, ay marhitehon ni ay dumadihut hita bani horja pekabaran Injil, riya pakon YKB. Tuhan ta Jesus Kristus ma na mamasu-masu hita tongtong. Horas! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.